Hello, friend. Aprangsi kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kilangara tu anafastame hawari karbi risonimso rongaji kardom nangpajeriklo kadukawe fanstame kardom lapen pini nali tumafa laso video long na kethan ponji labangke kosonsi pan card pen aadhar card killing nangjima laso puthak sinali tumfan laso video long nangthan pachini ponikpo lapen nali tumjong si laso YouTube channel na anda subscribe prelang pulote padar depin penali tum subscribe ikon lapen video stame nali tum share ponikon tang non pathek pen koson si pan card pen aadhar card killing poneng jima laso puthak lang ponona lapen chethan ponona tang non chethan pononang lapen lang pononang koson si pan card pen aadhar card link duma ave ma kachelang ji lapen link avi pulte koson si killing neng jima laso puthak stame nang litum phan non nili nang peklang ponik po kicheng si nang litum laso video description along stame link long exically pulte google long dam pen nang litum incometax.gov.in put type download nang litum long ponik po kali pulte laso video description kalte comment box along stame nang litum link long ikpo laso link long ber lo pulte nang litum laptop screen mate mobile screen long sonar jana chikla ikpo la penali tu na PAKLANG doi lo pulte dag latest update la pen kapre details nali tum dag pen thek ponlong ikji kichengsi nali tum kedam nengji dag pen penaan option long pon ikji la pen nali tum la PAKLANG doi pon bomten la dag thek ponlong ikpo link aadhar status penali tum thek longji la link aadhar status along nali tum ber ego dak ber pon ek det pena fi puthoda piece pang loading ikpo la pen loading ek det pena fi puthod nali tum dak thek longji link aadhar status ki cheng sinali tum aadhar ba pan card bang aadhar pen link doma we ma la bang ke nali tum kilang nang ji kinang sut ki cheng sinali tum dak pan card a number ber na po lapen aadhar number ber nang po aadhar number ber det pen phi nalitum la view link status podem duji la sodim nalitum ber ek nang po ni lista me da prabjin pen pan card lapen aadhar card number ber ek po lapen copy sida status nang klang ma la soputhak nang peklang ponik po lapen aadhar number lapen pan card number ber det pen phim pen ili nang than na sonalitum la view link status podem nalitum ber egon view link status along ber pon ek det pen phi puthona litum da asap so inghong ek chanon lapen dak screen along nalitum thek pon long ek po your pan da pan number first one digit lapen last two digit nalitum thek long ji lapen la son thak aadhar number la first two digit lapen last two digit thek long ek po ladake labangke already link pon ek adlo puthon nili kaprek apan card nili dak ber thoik po lapen nampiklang ponik po lapenili amo apan card labangke killing tangsido jong siling avi pulte nalitum dak thek pon long ek tu po pan not linked with aadhar please click or on link aadhar to link your aadhar with pan pulason thek longji nalitum dak thek pon long ek po lapenalitum puthot link to ji pulte nalitum la link aadhar along ber ponang po dak ber pon ek det pen afi dak lason interface na cheklang ekpo la pen so interface na cheklang lo pulte nalitum ke chengsi da pan number la pen aadhar number ber na po pan aadhar number ber ikalo pulotang ke nalitum la valid podim ber ing nang po valid along ber pon ek det pen afi puthot lason dak nangklang thu ekpo interface la pen nalitum dak thek pon long exi payment details not found for this pan pulason thek long ji la pen nalitum dak pen la ke tok anason ban nalitum lang exi pulte lang pon ek tame la pen continue to pay through e-pay tax nalitum la sodim ber nang po la continue to pay through e-pay tax podim ber ek det pen afi puthot lason interface na chiklang ikpo la pen nalitum la pan number dak ber nang po pan card number la pen puthot confirm pan card number ber nang po la pen mobile number ber nang po mobile number la bangke aadhar card long killing a mobile number kali data chok ajat a mobile number stame chok mobile number la pen pan number la hini along ber ek det pen phi puthot nalitum la continue puthek pon thulong exi la continue along nalitum ber nang po
continue long bear that pen phi puthot OTP banali tum ki pidun a mobile number along 6 digit OTP banali ek pohala so OTP nali tum la mobile OTP pu ke tok du ji la mobile OTP podim nali tum la box long fill up na po fill up tang de pen phi puthot nali tum dak thek pon thulong lang la continue pu thek long ji la sodim bear nang po continue adim bear ek de pen phi puthot dak loading thu ek po la pen loading date pen phi puthot nali tum dak thek pon long exi ep tax pulason arjan dak thek pon long exi you have successfully verified through mobile OTP click continue to make a payment pu adim nason chiklang ek pola pen puthot nali tum la continue pu tok duji la sodim nali tum ber nang po dak ber pon ek date pen phi puthot loading thu ek po loading date pen phi puthot dak nali tum pena anda option kilong thek pon long exi ki cheng sinali tum la income tax pu thek long ji la pen demand payment to regular assignment la pen la son thak dak exclusion STT CTT la son thek long ji fee other payments la son thek long ji stamen nali tum la income tax la sodim si nali tum choice iknang po la pen la proceed pu thek long ji la proceed along ber nang po proceed along ber pon ek date pen phi puthot dak loading thu ik po la pen loading date pen phi puthot la son arjanan chiklang ekpo la penalitum la dak pen aningkan la bang ke select na po aningkan ka select pon nei la bang ke 2025-26 na litum select pon ikon la pen puthot type of payment la bang ke minor head pu son ke tok duji na litum la order receive payments pu 500 pu duji la sodim si na litum bernang po la pen sub type of payment la bang ta na litum dak pen fill up du nei ji kinang sot la pen dak appeals fee la pen compounding fee the son thak sidak application fee pura son ke tok dojis terminal tum la athak option bang theklong ji fee for delay in linking PAN with Adhar la option long nalitum bernang po la option long ber pon that aphi nalitum dak theklong ji la continue pu theklong ji la continue along bernang po continue long ber pon that aphi dak puthot loading thu po loading date pen phi puthot new payment la son option dan chiklang pon ek po la pen tax nalitum theklong ji tax la pen subcharge dak son thak dak chase interest la pen penalty la hai long pangrum pet pen ko an mala tanali tum thek pon long ek po la pen pangrum pet pen dak nali tum thek long ji 1000 an dak pleng dam ek lo nali tum dak thek pon long ek po la pen nali tum puthot la continue option long ber ik nang po continue option long ber pon ik det pen phi puthot dak payment ji afan dak chiklang ekpu la silason lo nalitum jongsi link ji pulote la so process penalitum link ikon la penili actually nili dak labang ke full process na piklang pon ik thek det po la killing vek ji abang phu labang ke tangka we pumasi non bang ke la song deng aniling ton ikolo mo jongsi full process nang ji pulote nili na piklang pon ek post tame labang ke last process lo nalitum dak theklong ji la non payment bang dak pen pinam po payment pidet pen aphi nalitum aadhar labang ke 12 hours unlock pulte mate anisipen machine nalitum la so kam bang chok ek det po la pen nalitum la pan card pen aadhar card bang ke killing chilling ekpo jola son lo a process la bangke nalitum dak payment pi afan penan dak pen option long pon exi access bank of Baroda la pen debit card credit card ajat net banking ajat pen nalitum dak payment bangke pi pon ik melo recipe video long bangla short information nalitum hanna ki wan pi la an cholo jongse nalitum aadhar card pen pan card link dopulte killing nang ji la bangke nalitum link nang nelo la link aviatum la bangke link data hainone nationalitum link example te la so process lang penalitum link pon ikon la pen assam long mat ke non bangke link nang ji banga pu pelang stame morne si la bangke link nang vek ji la se non pen killing don det si kemeji la se pinia video long bangla an chotlo la se domi thakme ka duka ve karbitish 2.0 youtube channel long kelang ra do anafan stame nilhin pen cardom to change your